Бекей Каман Батырдын урпактарынын улагы. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Амансыздарбы? Бүгүн сиздерге ушул видеону тартуулап атамын. Бул видео дрон жана прямой эфирдин жыйынтыкталып чогулганы. Бүгүн мен бийикте туруп тарттым, анткени ылдый түшкөнгө интернет жакшы тартпай, бизге прямой эфирге заказ болгон эле. Болушунча бийиктен туруп прямой кылып турдук. Анда эмесе жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Улакты берген адамдарга дагы рахмат. Палвандар бир аз эреже бузулуп улак аягына жетпей токтоду. Урматтуу улакчылар, мындан кийин эреже бузбай кыргыздын улуттук ат оюндарын өркүндөтүп өстүрөйлү. Баарыңыздарга жагымдуу көрүүнү каалаймын. Дагы бир ирет айтайын, бул дрон менен тартылган видео жана жалпы прямой эфир кошулуп чыгып атат. Буга чейин эртеден кечке прямой эфир кылып сиздерге тартууладык. Жер шартка байланыштуу интернет жакшы эместигинен бир аз сапаты болбосо кечирим сурайм. Arka bayağı. Orada durma. Çık. Oradan çıkma. Orada. Orada olmağına ulak başlamayıp bakalım. Oradan aşağı doğru. Karma attı. Orada çıkmayı durun. Tanış, nasılsın? Oldu çeker çıkalım tuğanları atkır takılandan başlayalım. Çeker. Oldu suydalar çıkla. Orman durma. Suydalar çıkınızlar çeker tuğanları. Oldu birbirisiyle aleme. Bir adam duğa uzup koydu. Çıkla çekeye bardılar. Oldu suydalarda çıkla. Çıkla. Doğru durarla bardılar. Çıkınlar. Havaya çıkla. 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 Bak. Aşın berge. Assalamu aleykum tuğanlar. Sözge konup bana savur kılağı. Birinci sözünü aldım. Şu 18 bin alamdı yaratkan kudretli güçlü Allah menen başarılı olsun. Şu dünya yüzünden tinçlik verip, oşal dünya yüzünün bir chetinde Kırgız mamleketimizge özüge mamleketlilik verip, bayrak verip, kişileke mamleket bolsaktan şunca Allah'ın buyruğunca öz oyunu atağız. Daima Allah'ın öz tüs olsun tuğanlar. Tuğanlar, emnedeyiz. Ulak zonda bir ekot kısa aytıp koyuldu. Aşım dibarınızda tanıysızlar, aşım süde olup. Biz yanında karab, aytıp der durağız bakalımlarımız. Bugün
ушул билесиздер, тек менен жийип, аттын үстүндө жүгүрмөй, жер менен соймоломой, ушуларга такыр жок. Келбеңиздер. Келбеңиздер. Өткөндө Кудай кааласа мына жыгаш койгондо чаптык, чапса болот экен, а? Бүгүн да кудай ошондой эле кылабыз дагы. Азыр алдынан айтып алайлы, кийин капа болбоңуздар да, ошо тегге сабалып келип, жерге түшө калып көтөрүп берип, келсеңиздер болбойт дагы айтам. Анан мына өзүңүздүн туугандар, көңүл жакындар, бирөөнү жетелеп келбеңиздер. Келсеңиздер улактан кийин үйүмө барыңыздар, мен берем, кудай кааласа. Ошол эми, рахмат. Азыр ашым сүйлөшүн. Азыр мына жерден эми да бир нерсени айта кетейин туугандар. Мен негизи жанагындай пахта коюшту билбейм. Болгон ушул 3 күн мурун бизге ушу немеден мынау Указ Бакай указ бар, Бакай, аким, сам аким. Бакай чыкчы бака, айыл өкмөт указ, ойраттак. Ойраттак, Бакай чыкылачы. Инелер чыкыла бул жага. 3 күн мурун бизге ушул акимчиликке кат келиптир, ККИМдан. Ушундай чоң мааракелер токтотулат. Анан ошону ушул Камчакага чалып, Кудышаевичке уруксат алдык. Ушул Алла разы болсун, акебиз дагы ушул уруксат берди. Макул эми туугандар ал жак бул жака чакыруу кетип калды, тиги бул деп. Ошондо мен акем айттым эле, ушу калың элден бир батат берейин ака. Элдин башына болуңуз деп. Өзү да азыр көрүп турса керек. Ошол аманатым атказып кой туугандар. Бул пахта коюш эмес, башка эмес, дагы айтам. Ошол киши дагы ушу президентибиз менен биргеликте ушул жакшы иштерди кылып атат эми. Жакшыны жакшы иштешибиз керек. Кемчилик да болушу мүмкүн эми. Иш болгон жерде болот. Ошо акабызга Куден ака, аксакал сиз окшойсуз, мен көрүп турган багында. Акама микрофонду сунайын, ошол жерден ушу Камчакага бир жакшы дуа кылың. Омин. Assalomu alaykum, qimmatli tug'anlar, mehmonlar. Mana biyiz aytib ketdi. Tartibde qanday qilsak bo'ladi, qanday nimada o'tkazsak bo'ladi. Endi tug'anlar qo'l quloqdagi o'zining tartiblari bo'ladi. Kishiga o'zida ko'rchilik, ata-bobo chaqib kelgan. Bir-birine intimoq bo'lsa, ikki polvon bir-birine bilan yengilchadilar. İntibaqçılık olsa bari yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun bugungi bo'la turgan ma'raka tinch amal o'tishga Alloh taolo nasib etsin. Duniyoni bizni barligin shuğub birbirlerini silahını Alloh taolo nasib etsin. Tinch amal o'tishga Alloh taolo. Amin. Evi bizim qancha Kudышаевич mana o'sha o'zi chiqargan ekan. Xudo xolasa deb ruxsat beribdir. Prezidentimizga shu bardigina Alloh razı bo'lsin. Ko'rib o'tamiz, bardiga oldiga jilib o'tadi. Bundan keyindagi o'shanday ma'raka bo'laversin, tinch amal o'tgan Alloh taolo nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Азыр биздин айыл өкмөтүбүз ойрат инебиз. Сүйлөп койсун. Assalamu alaikum. Алыс жакындан келген бүгүнкү Бекей Батырдын мааракасына келген жалпы жамаат кош келипсиздер. Кудайыбызга шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү ошондой чоң мааракелерди бизге көрсөтүп насип кылып атат. Кудай кааласа бардыгыбызга тартип менен ушул атайын уюштуруп канча күндөн бери аракет кылып аткан ушул уюштуруу тобунда мээнетин баалап, бири-бирибизге ошо баш ийип токто дегенде токтоп, өзүбүздүн тартиптүүлүгүбүздү көрсөтүп эсин-аман тынч өткөзүп алганды Кудайым насип кылсын. Ушул уюштуруп аткан Чолпон акага, Ашим акага жана башка уюштуруу топторуна баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин ошол жерге келтирип майрамдап келген элге кызмат кылып аткан милиция кызматкерлери, доктурлар, ошолордун баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай таала эсин-аман тынч ушул мааракабызды өткөзүүгө насип кылсын. Кош келипсиздер. Бакай бар жок? Бакай. Бакай жок шет. Бир байланда туугандар дагы. Ашым доско сөз берет. Assalomu alaykum tug'anlar, salamatсыздарбы?
Tuğanlar bir gana emme şu jana tertip menen çabaylı. Tiyeke çok. Ben jonkörlerim menen gelip alıp meni Nasırinem düşürüp özüm ordunan Nasırine'ge düşmezin aytıp koyayım. Berilmeyin. Kapa bol boğular, sulan iç, palvanlar. Taza çapkılar, oşol yerde göz var, mağa aytat berem. Men bermesem beret, bermesem bermey. Anan jonkörlerler sakırıp alıp berile berde 5-6 adamla gelip sulan iç. Tertipli saktaylı, çak şötküreli, sorun ayavayı koyup aytıp koyayım. Omin kılaylı, aman esen yüzde aytalı. Esen aman ötküreyli, omin Allah akbar. Men emniyete kalayın ak ketkenden yine. Aqa, şaşkılmay tekrar çevirgine karaka. Mikrofon ver. Aparatın nere kapar ergile, aparma emelerdi. Maçtan cürgüzüp. Mikrofon ver. Karaç atların. Attın köptünün karaç şey. Koy. Neyim başlayalım. Deyipke jipke жоқ деп қиқырып жатыр. Telefondan көрген жақсысы. Көрерің телефондан? Телефон жақсылап кеткен. Не телефон? Bilmеймін. Samsung. Видеоға да бұл атай. Штара тартып қойса, құштар наген неме dedi ha. Қызматта да тартып қой. Қайсы құштар? Осы тарт сүйақма мазыры. Тағырадан чыңғызды. Мына Мына жерде қайнап жатыр. Жаратқасын ба? Мұны танисың ба? Қанатты қалпағын не oldu? Тақсыр. Қайсы? Қалатамын. Дымып қалышты. Sen oşa tutulmamalısın. Kalk ettir bizim arman okuratlarımız. Birinci sorunun taşlagan paylan. Bir tağa taşlagan paylan. Bakıt. Canavatın yastı. Suzak rayonuna karıştı. Kızılkaya elinin paylanı. Ataklı paylan. Жылдық қимылдап қалды. Қозғалды, кетті қарач. Ringsen sözden azamat sözlerin. Kaçanız. Koyka degen adımının vakit baba. Birinci sorun taşladı maşallah. Vakta kasıyla bakırız. Prama F'den zararla dostum. 4 шықты, мына 5-ші көтеріп келеді. Бірінші жоғыр Маран Абдулла айдады. Ылдыйға Бақыт Қызылқия таштады. 3-ші жоғырға қаратып Арген Абдуллаев, Асылбайдың қара черный бриллиант атымен. 4-ші қайра Ылдыйды Суан Қатыраңқы өзінің комиссарымен таштады. Азым Наул 5-ші көтеріліп жоғыр кетті. Мына чегіп кетті ұлағы. Кетелек бі? Абыл емені күтіп. Мында келеді. Қайда келеді ұлағы? Ортада кені? Komisar degen atmına maşallah. Bir tuat kilometre. Nereye тоқтатып қалды, тосып қалышта? Берлиннің жанында, оны жоқ, башқа кен ал салып атқан. Комиссар dedi. Одан жақсы көрінеді. Телефон екен да бұл. Дрондан тартылады. Ана дроны. Дрон мына үстінде жүреді, оны. Бұл өзінің де камерасы. Өзінің камерасы. Мен дрон. Ма прямой эфирге заказ болды деді. Аз прямой эфирде өзім құпылма толбайды атты. Ана мұндай қөттім да. Дымытып алып кетті ана жердеші. Баяғы Қазақстанның емесін ба улақ албағанын алып келіп болып тұр. Өзім мен шайландым еле, алпаршылыққа. 2 жұмадан бері кеңеш табыз. Анан кечінде еле шешіліп қалды. Мен прямой эфирге түшө турган болып қалдым да. Москвадан Чолпонбайға чалып, Москвадағыларым прямой эфир қылсын деп атат, көрөбүз деп атат.
Şimdi iki жаққа жетіше албай қаласың да, прямо айтачы. Анан орда тұрмай қой. Кетті жоғары, бірақ мынаны танымадым мен кім екенін. Бар танып қалсаң керек. Өзімен камераға чейін ұлақшылап атылам да. Жашыма. Бектай жүрі? Ова. Неқа келіп өді? Көрінбеді ғой бүгін. Жотарка, минген адам жоқ па? Минген адам жоқ па? Жақсы көреді, яқтамыз жақсы көре алады. Жақсы ғой, нерге бір жерге отырып алып дөңгелі. Yerelge'nin en oyunu Alaman olan belgilep çatattıklarda. Harekete hoş geldinizler. Yer gerek çantanımızlar, hareket çatanımızlar. Bu büyük olarak yetkilizin mağdurası Kaya'nız. Haydi. Türkçeylere üçüge çıkan kasçaman biriktimadan. Üçü tanıktan görülmezlikten Allah'ını dağı sorundan da anlamıştı birinci yorumuna koyup adaldan sorun alganlar. Şu variant ba? Şu variant. Kazasınlar etçesi. Ötkö otkanla otardan spiyaka et otur. Suna kattırma. Ödüreybe toyup kalsa kursanı. Götürüldü. Başkası can düğününde açıklarında. Ben de can düğününde açık. Üçü tanıktan görülmezlikten Allah'ını dağı son şirin olmaklı gözüküyor. Қозғалып қалды. Көтеріліп қалды. Жақсы тез шығыды демен ба. Пресс болып улақ шықпаса керек дедім. Улақ 40-тың кішіне жоғарырағыдай. Қара топоз екен. Қайра жоғары бұрып кетті. Қайра жоғары. Тағыдан алып қойып қой. Жоғары алып кетті. Çapçıdı. Üstüne çıkıp geçti уже. Жоқты оdat кірес, о, на 40-шы. Наш дереже бұзды. Üstünde basa başladı. Götürüldü, sürüldü. Beken bol emi. Hayda, akırına. Bir yerden özün ulağı çok, özün çıkıp geçiş kıyın da öz negiziçi. Attın köptün qara, aldı tosa öğret, açpaydı da. Körüşülер deleçi. Malik keleydi toğun oşunda bir ömen görüş orada. Oşun. Çocuğum Malik mes ıssal okşaytın o qara qaşqa. Ha, Malik egen. Qaysi tushda götürüldü ulaq. Manda keleydi ulaq. Suyretip baraytadi. Bu Seyit eken, Seyit. Taran Bazar. Sancar Nukas. Seyit Taran Bazar. La bro, atı jirip ot emi. Tepsile sezile onu katı baylap alıp tur bunun. Saman. Esep kılağı bu sürüp vardı. Esep önürgenimizi başlattı da. Üç köşünde öyle. Hadi. Бірақ эми таза чабыш керек да болушунча жигиттери. Негизи кээде жер шарты оор болуп калат, башка болот, торпок оор болот. Ал малды анча мынча тээк уруксат берип атат. Биз дагы тартипти колго алып жакшы оюн көрсөтсөк чоң улактар көп болот да. Osman'dan gelgen Mirvan, Almaz, Savan İzada, Gölkör.
Şunu belirle koysa taze olur. Tüşto şerge var. Seyit keledi, Seyit. Karamazar'dan Muhtar Palvan geri koyunuz. Tribuna da izabat biri. Sorunçular gelsin. Sapar jardan bergen aşet barpı. Sapar janına sülöp keledi. Jardamdaşkam ne olgun? Koşa keledi. Baltaşaga koşa keledi. Mınау кушу азыр эле эме кылып жүрөт эле, формачан жүрөт эле кушу. Кушу жок. Ал кушу деген балван азыр. Постоянно иштейт. Азыр эле формачан жүргөн. Карам артык. Намези бирок. Билбейм. Салфонда шети. Мына Балташака. Балташака шала. Yeni de. Ооба. Biz ошон үчүн жүрөбүз да, жакшы эле. Ана чопонмай берке, ашимбекке дей койду. Ким айтып атат чопонмай керек? Бол, мен ана эсе эмес. Судьялар эсе эмес деди, болду. Болду туугандар, келе бербейли, жок. Капа болбогула. Болбойт. Эртең Октябрьский улак өткүлө чоң улак болот, Бирок улуна өртөп кана. Ооба, улуна өртөт. Тойдун улагы. Özümüz geldi. Biz de alalım, ayıptır öyle. Bize bulduk şurada. O yerden şirin filo var gene. Tuttuğunu kaldığında takıldı. Başka ne taksın? Buralarına vartılık geldi de. Çok uyanmış önce geldi. Ооба. Var mı? Bir tersi bana çalışat niye? Oğlum benim şey durur diyor ana kızım. Hatım var özüm var başka. Ana Marat'ın tayinçi. Көтөрүлдү улак. Muamele kılası, tuğanlar bile sağlarız. Şerden көтөрүлдү. Kötörgen palvandı koldan koyarız. Ya var tanımaydı. Танылбайт аз. Алыстар ал өтө. Мен да формаларынан гана таанып калбасам мындай сакташып кетет мындай жерде. Уйгу туйгу адам көп да. Кимден кимге Eski yerden pus koyup durdu mı ne acı dedi. Мына жоокерлер кыргыз баатыр. Jogor kumaraga adasın, jogor kumaraga. Согуш тиле бир түрү да улак. Jogor kumaraga aparıp taştaysın bir tay. Karamazar'dan Bekzat. Bizde açak gelip koy. Karamazar'dan Bekzat. 21 aylı var ki. Her birine birden daha neler. Aşır kıza hoca sorun var mı? Şuan verelim. Beresesi. Hani verdik. Çok olmayacağım. Seninle çok şiddet. Yaş bugün? Ya paşağımla ne son kızım desem külürdüm. Kaçan yıl kişi? 70'de göre gelek. Çarşıda eken lan da. Жақсы kişi bırak. Hareketiniz sarı, palvanlar hareket kılavuz. Biraz saklayla. Jogor kumaraga parasın, jogor kumaraga. Көтөрүлүп. Biri tay alsın, biri tay. Дымы өле турат кайт. Бірақ қиын бола екен. Кыйын бола, жақсы киши бирок өзү дагы. Сөздің башын баштап талқы жүргеннен кейін анака мынака деп атқан шарт шешіп қойып. Қандай болады? Өзі шешкенден киши. Oldu ошо менен бүтөдү. Нелер кылабыз дедик? Ел көргөннөн жакшы да. Jogor Шықты улак. kumaraga. Beken bol palvan, beken bol, beken bol, beken bol. Jogor kumaraga parasın. Улак эмес окшойт бул. Бияк башка окшойт. Бияк башка экен. Мына жак башка улак экен. Улак анын Мыякты, улак биякта эмес, биякта. Jamandardın talaşı. Белдешебиз. Jogor kumaraga parasın, jogor kumaraga. Мындай көп жыйынды башкарыш да кыйын да. Jogor kumaraga parasın. Токтош да кыйын. Ama destek olmaydı. Мына ол жактан көтөрүлдү.
Adam azayıp kaldı. Katı çıkartı hemen. Abaş emes be? Şu abaş emes. Ana joğru jetki joğru. Ulaq sakman içinde koy. Tarasak altında ketem de atlı. Jüret ondan da. Oy, onu at sekir atadi. Karamazardık Akjol maçnağa gelip koy. Çok dımıttan. Ana palvanlar hareket kılavuz. Bu şerge Joğur kumaraga parasın. tosup kaldı. Bir tay alasın, bir tay. Ne olacak büttü, bütüp dura. Asın hava gelin. Kolumuzu verin. Mana getoğanlar Aqtoyga kuş kanatını salıptır deyt. Oy görüştürmegöndü toy görüştüröt deyt. Nakey. Karagulca jirgesinden gelgen Aqtanday yakın Hasan agabız. Haligi tökme gelse tör boşot deyt. Hasan agama gezek bereyin. Bir tövük gelsin ha. Hasan aga gelin. Onun da alata oturat. Olmaz. Akanatı. Kırgız atın çoğun hoşoldu abi anası. Sargayıp turatı mı onunla? Bundan da turat koy. Osman olmaz. Bazar kurban. Başlasam sözlü kelimeden baykadım kırmızı elbegen. Bunday çamudaklarga kimler gelip getdegen. Ne olacak da ulak bol tavuğu şu at abi. Kim ne görmüş Vakıtta hazır adam. Barreken toyda bu yerde kamanlar menin estegen. Hürdağanın men geldim kamandar hidayet ettegen. Jakşı adamdın barısın canımda tırılırdasan. Götürüldü. Yaratıktırı budayım. Budak gelecek tatlığa da tümse koydun mu? Erkin palvan mı? Erkin palvan offside. Rasul Akadov. Rasul Aganyok. Aganyok menen. Ya Aganyok bu başka at be. Havay kamçıladı. Musu canını da jetile buraydı. Musu nekan balası narın jetiledi at başı. Palvandı sıylaştı. Ona des. At düğürtün Karaçi. At düğürtün. Rasul palvan Uşulaylı'nın palvanı. John Kungöydün. Şoğurku saman gitti. Doğanda Tüye kolayırgen mesela toxtatavuz ken ulaқты toğanlar. Tüye jip olsa ulaқты toxtatavuz. Tüye jip Jaman böyle oturbayt kemiz böyle. Lan qara sattın köptügüne. Ulaқты şart toxtatadı kemiz. Tüye koluvattı toğanlar tüye. Ulaktın salmağı jengil eken atayın jengil soyuptur. Jana balдар жаш балдар ham ойногон улакты көргөнбүз. Таза ала берели тугандар. At nakır üzülbeyt koy. Ата бабаларыбыздан мурас калган. At nakır üzülbeyt. Lan qaraçı. Keleydi atmanda Rasul palvan. Oyaqlar janında keleydi. İnsan kızdan gelgen Tugalva izleyecek geldi. Taslaka молодец. Yaxşı jarады. Bugün öte çoğun ulağı bu yerde. Kurmanbek mi canına? Ne gelmişler? Ha bu Arxangellik neme turayı pısayad saldat. Azap çıgazı menetine talak. Rasul Paylan! Ve Arxangel Konçatlı! Maşallah. Hadi. Götürülüp ketdi. Kumağı bu be. Karamart kumağı yok. Karamart'a kum okşaydı kumu.
Keşe Karamart'ta ökөz ulaktar çıkıp alıp jip men bir jak teğ uşunda kalıp ketti de. Kelip Karamaga başka alıp kelebiz. Başka alıp kelem kapı olun dep alıp gelikçe ulak bitip kaldılar. Kımbat çetilip ketти, точно kumu Karamart. Sportsmen. Samydınım Nurbek agay nemeleri. Uçenikleri. Kalmak kırçından Sabırcan akasının Tumar degen atı menен tuğanlar. Bugün Karamart'ta da ıntıma ulak boldu. Çakırdılar biyak baramda bara albadım da. Keçe Kadu'da ulak bolgan ıntımak. Keçe de bara albadım. Jodu, Bekbolot, Narkoyuz'un baldары. Sudalar gelip oğlan, sudalarda eşitmekle dedik, sudan eşitmekle. Kımbat, sudan eşitmekle. Sudalar gelin. Taza götürüp teleşke kapelesin. Cip tegi yok, taza teleşke kapelesin. Lades kumu. Sorucular gelip oğlan, sorucular gelip oğlan. Sorucular tezetkine. Bundan karasın. Attardı karaçı. Taza götürüp teleşke kapelesin, teleşke var. Teleşke kapelesin. Attın köptüğün karsan sen. Özünçeler keremete. Ne üstüne çıkıp götürdür anacakta da. Götürüldü. Teleşke kapel, teleşke var, teleşke var. Ildığı götürüldü Argen. Teleşke kapel, teleşke var. Argen Abdullayev. Teleşke var, cetele. Argen teleşke var. Argen de gitti. Molda Ceşeke o canında geledi tam Molda Ceşeke'ye. Ne şul karkıra oluş gerek. Şumkar Abdul emeken ekön emesi okşoş da. Şumkar jana Nurdulötün atында okşойт. Şumkar öte çapçaң bala da. O men telefonum titrep жақсы көрө албай калдым да. Ат укмуш кайта. Tulpar болуш керек. Нурдөлөттүн аты болуш керек. Мен телефонум titrep көрө албай калдым да. Дагы titrеп атат да бул, эмне titrейт бул? Aşımaka, çormamaka degin. Onu basa toktop kaldı şimdi didekesi vardı. Tuğanlar, aşık. Ona gayet tuğanlar, bir olsun. Ben başını ayıttım, eğer ayıtmasam ne var çıkmadım. Yeter beni ayıtma tuğanlara. Bu diki bunda eldin ulağı, menike emez, yaşım demez. Bir yerde erten benim bakıma nasıl kesildi var. Arkamda 10 bin, 20 bin adam görüyor. Akşam olsa toplatırım tuğanlar. Eğer menike olsa ben şaşırırım, şaşırırım, bakar şaşırırım. O sözler 10 bin alıp. Zırası var mı? Kafasını yok mu? Ha! Az aşıkta bir sorucu aşık oynaysın. Evet tuğanlar, biz daha bir cağak şimdi niyet kılıp, elden patalaydı. Şunca palvanımız var, onları niye götürmüyorsunuz? Elden alnında maktanım, şunca palvanımız var diyor, şunca söz ol, tuğanlar, Argımın geldi, oranlaysın, adamdan adam korkmayacaksın. Acımda pişon gel var hanım. Senin okşağınlar ülkelerimiz var. Elimiz yurtmuş tanışıp etmeyin de çavaşı birini öldürür. Ondan göre usulca eli taydırır. Bir 5 hafta emeğine gelmekle bana. Adamla caman gör üzerine. Nan dolu koltuğu. Bunu ötede kalbine söz kurtarır. Ona kadar elimden sunmadı. Bilmeyen o da. Kendine çok etsin meselemi karaptıram. O için жақсы патағалайда ойынды тоқтатайды onda. Жаманларың өте. Amin mi? Şimdi bütün orada.
Erkeksini kolundan alacak. Çağırmayısın biz yoksa dur. Bunu ağzı topladı. Bir kazanın değil git kaldı. Любительский çapma. Ayılda var ben oğlak tarafta. Form yok böyle tarafta çağırıyor. Sırttan geliyor nesliler. Helikopter. Ağzımdan az botur. Ve tuğanlar bana bu bahçeyi bakırlarına gelmiyor. Bunlar gibi ne ceza var? Bu bahçeyi bile belirledir. Oldu biz tutuklandık hatta oldu. Bukan maşallah yerga tushganda biz bosh reservistda tuzup bo'ldik. Yerda soymalab turganda, nima git qilma. Yerda soymalab turganda men aytdim, "Ey SMS. Ana sen biring, senin yurishingga bata olmaydi." Olmaydi. Qayta kechirim berildi, kechirib. Daha bir tishlab ko'raylik dedi Aqsagallar kengashi. Ey, bizning 2-3 million altı üstü basına urursaq tumanda. O'sha chiqaloq bilan qo'y, ana so'ngma bilan bizga ko'z bo'lish kerak. Agar o'shani to'xtat, o'shani bostirmasanlar bo'lmaydi. Andani to'xtatamiz. Qayda ateşli. Qayta ateşligende alı so'ng'oydi. Turturlar, turib tursanlar, polvonlar, polvonlar turib tursanlar. Emir gelmeymi? Geldi Emir geldi. Emir gel, davay. Emir gel, Emir gel. Emir kala. Emir kala. Şofa bayaka bilen Haşim Aga gelmeyince hiç kimge sorun yok. O çarında sorunçular da ayıplayla çabuk. Oşoğa gelip. Gitti joğarı. Berlin jettin karma. Ha. At to'xtat, bekar at to'xtatdi de. Ne qaracaktım şimdi. Sakat sürüldü. Je götürüldü. Yerge düştü ya yerge. Sürülüp keleydi. Jaldan legeleydi açam. Yem to'xtadi. Bunaga o'zini ruhlar so'rganda joylasa oshiqada kelmayincha so'rib bermedi chiqdi. To'xtatib qoldi shu yerga. Sabat Aqlagan chaqiradi, Sabat kelib qo'ychi, Aqlagan indadi. Sabat. Qo'zg'oldim nol yerdagi. Öğünge ketdi. Qo'shaqda jar bor-da biroq. Kimde chiqdi? Qizil ko'ynakda ekan. Keldi sho'xshayt. Keldi shamas. Joldosh ekan bu. Qaramart Joldosh. Ko'kjang'aqda qat o'xshaydi. Qaramart Joldosh. Qumbat chetile bor edi bunda. Jet kirib tashdaymi? Urdu. Tushdi yerga. Bayroqlar men sondan turib turan emega, maraga. Mana shu atmen ishladim. Ko'kjang'aqda qat bo'lish kerak. Joldosh urdi.
Жолдош. Ооба. Жоқ, тағы есеп емес дейді, 9 орыншылар. Туатқанын қарашы. Көрушілер. Батпайды жолға көрушілер. Қылмака, ескі коллега. Бұл жерде дымып тұрышат тағылы. Көтеріле қалды, дымып қалды. Қырғыздың қызыл байрағын желбірет, көтер жоғырға. Алды жүрбе. Кетті, қимылдады мұнау. Мұнау қимылдап қалды. О, сол жақтан көтерілді. Сол қанаттан, көрдің мі? Сол қанат. Шолпанбай өз ат салып жүреді ғой онда. Аты да жаман жүгінген де бір Европа алшайды. Сол жақ көтерілді. Сол қанат ойылып кетті ғой. Олай бұрып кетті. Мұна ұйылған, мұна жерді оқшайды. Мұна жақтан шығат аз. Олай кетті оқшайды. Мұнан да келейді. Вообще көрінбейді. Бірақ байлашып кетті оқшайтын ерчі. Шер байлашты шамасы. Сайым екен? Сайым. Білбеймін некен. Не oldu? Ұрышпай тауын тияқта? Аттың үстінде. Атты чауға тауы. Бұдан ешкімді танылмайды. Şimdi açtığım yok oydadır. Çıkkanda görünse gerek yani. Sakında çıp ılıydı. Kozgoldular, götürüldü. Yer çıktı geliyor şundan. Yer çıktı ver şundan. Murat, ulak der çıktı ver. Ulak der çıktı. Götürüldü mü? Aylan ulduydan çıktı o. Hana teleşkaga. Öte aldı içirme. O bu ne mi ol kalat? Teleşkaga jetkiz palvan teleşkaga. Götürüldüm ne olacak? Hala teleşkaga. Jin çoğ, jin öte çoğ. Teleşkaga. Kımbat enkey vata, toğun o jerde, kımbat bugün. Burun jetile vata o kımbat. Jardamdı jakşı vertat bugün bala. Teleşkaga. Palvan teleşkaga. Onların bar geltirdi. Teleşkaga. Onların bar geltir. Tek teken bulda. Zulum go bulay. Kızılgıya zulum bu. Çok Kızılgıya zulum bana forma.
Кымбат бер жагынан келет атат. Тек токсотчан. Чыкты жалга. Hala Tereş kalası, Palman Tereş kalası, Tereş kalası. Çoğurca kalası evet, Tereş kalası. Şurada bak dinlegen biliyor açıkçası. Көрүнбөй атат бирок. Жогору кетишти. Tereş kalası gelip çıktınız, Palman Tereş kalası. Аркасына нерчит үстүнө койгун үстүнө. Тушуна айда. Рат. Мына жак эңкейип кетти улак. Нормально. Кой. Дрон учуп атат, табияктан ошону айтып атам. Касырап атышат бирок. Кайра айландырып бери көздөй жетелеп атат. Аркы өзүм балдарында о дейм да карамарт жакта мына кызыл кыябы, кара улакпы. Ошолор топтолуп калышыптыр да. Дронго барамын, сеники жакшы болсун. Дрон өзү кереги жок нерсе да. Кетти нар жака токтош да. Мына дрон. Ушул жерде патрашып атат. Кимдер түштү, кимдер койду билбейм, бирок азыр тумандан бул болуп таанылбай атат. Ат деген көп. Топоз жеңил бирок. Сорун көп. Шуну жакшы ынтымак менен алып кетсе, бүгүн өтө балбандар көп сорунду болуп кетиши мүмкүн да, сорун өтө көп. Могу жерде кызыл эмне болуп атат мына? Дрон комбо конуп атат. Келиңиздер, ичитарлыктан көрө албастыктан арылайды дагы урматташып, сыйлашып калайлы. Экинчи этаж башталып калды окшойт. Ийден жайлап атышат да жакта. Мамиле кылайлы, мунаса кылайлы туугандар, элдешип чабайлы. Басмайылың бош болсо, палбанда болсоң жеңилдиң, колдоруң жок болсо, баатырда болсоң жеңилдиң. Элдешип чабабыз. Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. 3 адамдын ортосунда атадан алты болсоң дагы бир жалгыздык чыны бир ичини оно жашыл ким? Мамиле кылайлы, мунаса кылайлы, урматташып, сыйлашып. Аралып өтөбүз, туманда таанылбай атат. Эл калат, бектер кетет, эл калат. Mo Курманбек окшойт. Осмо кетет, каш калат, оомат кетет, баш калат. Өрдөк учат, көл калат. 80-орунда келе да бирок. Булбул учат, Нарактан ким чыкты? Бул жалганда ким калат? Жашоонун жолун түшүнүп, ынтымак акыл калчаса, ушул талап турмушта урмат менен эле сый калат. Таң атсада убакыт өтүп кеч кирет. Жылып калды, чыкты ушул. Бир күн келип эс кирет. Каттуу болбо, кыйын болбо жашоодо, жөнөкөйлүк игиликке жеткирет. Адам болсоң жүрөгүңдү таштырма. Ким бирөөнүн кайгысына каптырма. Кызыл ким? Узун эмесми, нуржигит узун. Эң башкысы жан дүйнөңдү ачкыздар. Койсоңуздар, туугандар. Москвадан атайын жөрө түшүптүр, элден батал берип кола. Ул кыздары 15 000 рубль салыптыр. 10 000 Аллах бара, ушу ул кыздар ham тынч болсун. Эл журт менен, тууган уругу менен. Сатыдан Бек Султан Палбандын балдары 15 000 рубль салыптыр Москвадан. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн Бекей урпак командар улак берип атат, мына жакшы өтүп атат, көрүп атасыздар. Таза сайып атат. Жипке салган, текке салгандарды жок кылып атат. Туура кылат балдар. Кол менен чапкыла. Мурун мындай жок болчу. Тек жип жок болчокчу. Мына азыр ар кимдин каршысында тек жип жүрөт. Ошону жок кылып балдар. Карамартовтар экен, чыны оно кызыл, оно Алмамет Карамартовский экен. Ат үстү туруп аткан көк көйнөк. 9 тарас.
emeler Tartып atkanda tanып aytam da ulak çıkıp kaldı tartып atam. Oşular yemesi menen baktulu uygulardan bolsun. Bala çakasın жақсы күндөрүн көрсүн. Суық көз жаман сөздөн сактасын. Он топкон орудан, жалган чаладан сактасын. Кандай жақсы Алладан tileklerim bersin. Amin. Аттын турганы бар. Туғандар. 70-80 катар дегендер. Eski palvanlar bizdi айтып таза чапкылады. Biz таза чапканбыз. Же о балда торпокчу ке болгон бу. Men hiç düşünmedim da uşular bizdi jaman körsötüp atat жаштарга. Айтпайсыңарбы, токтотпойсуңарбы? Жаштар кол менен чапсын бизге окшоп деп турабы? Uşu аксакалдардын сөзүн эки кыла албай, ушу улакка жаман көрүнүп отурабыз. Palvan bol çapkıla, kol menен çapkıla, tiyekti жок кылайлы деп. Бул дагы ушу улак, улуттун бир жакшы оюндарынын бири. Ушу тиек жок болсо эле жакшы болмок. Kırgızda kendi düğününe, Kırgızda öten düğününe degen agayın tuğanlar. Ata-babalarımızdan muras kalgan uluttuk at oyunlarımızda özünden keyinki munga el oyunu Alaman ulan kengil otur tuğanlar. Ana arkan. Arkan gitti bir aktan. 5 metreli arkandır gitti bir. Astorpokta arkandan çıkışat hazır. Toqtada çamaz. Toqtada turan bolup kaldı çamaz. Palvanдар өзүбүз кылтабызда мына ушу таза чабып аракет кыла берсекчи, мындай улактарчы бизде бай деген өтө көп. Керек болсо күнүнө ушундай улак бергенге кудурети жетет аз кыргыздардын. Өтө байып кеткен. Ушундай чыр чатак тек жип, монун артынан көңүл калды болуп улак бербей атышат да. Ооба. Эми кээде жер шартыда тура болбой калат, торпогор болуп калат. Андай жерлерде дагы эми кичине тээке уруксат берип атат. Бирок мына бүгүн жеңил экен. Топоз 45 кило. Жеткенин ала берсең мына сагылып эле. Кезектешип алса деле кечке түгөтө албай турган сорун бар экен да өзү. Ana gelingizler. Zuku kımbat, daha kim жүрөт? Almanbet Karamarski жүрөт. Zuku kalmak kırsın. Kımbat Karamart. Ömür ötse hiç kayıtmaydı ki bu kadar. Ölüm başka gelmeyince ömürün kadının birinci sayı. Oo, Zuku mesbul neymi okşaydı? Vakıt eken ha neymi? Sarı ulaktağı. Çok çoğutumu imanlı çoğutumu böyle tuğanlara. 15 lira çok mu? 15 lira 15 akırsın da. Kırılıklı unutma. Acal gelip bir günü ölürümdü unutma. O Fransızca çılsız yerdedir. Bütün fayda vermege uyak bulundu tuğanlar. Jogorı gettik şey. Köy binsen de ölürsün. Jip binsen de ölürsün. Tük binsen de ölürsün. Kayda oldu akırı oşol kavurdun için görürsün. Bu dünyada kala turgan emez, ahiretke bara turganlardı da amallarını kılıp kalaylı tuğanlar. Gelingizler. Tazda götürün. Jıldı mı yerden? Götürüldü. Ozgolup kaldı. Bu kaçkanlar jaman kaçatты ушундай да сыртта турган. Телешкага келесиң, телешкага. Тайпай менен калып кетсең барып жаман да. Телешкага жеткиз. Телешкага жеткиз, телешкага. Мунун ичинен кимде кетип атканын билбейсиң да, кара. Ким экенин деле билбей турган болуп калды да. Кыналып калды да. Мына жерде туруш өтө кыйын да, мына пресстеш. Мен путум ооруган үчүн престе тура албайм да. Улактан путуму эметкен элем да. Кысканда көздөн жаш кошо чыгарат да. Сынган путчу. Пресс кысат го. Таза путтар бир кычырап кетет. Бар мурдагыдай болбой калат экен. Телешкага келесиң, Мына каптал чыкты, мына каптал. Жетелеп келейт атамдан да. Palvan teleskop alып келер. İsabı. Kana beten böyle teleskop alып кел, teleskop'a. Na likpi. Maşallah, maşallah. Abi aş bilbey kaldım. Kuvat eken bular, kuvat okşayt. Jo, İsa eken. İsa eken. Teleskop'a. İsa çoluk derek. İsa'ga teleskop'a cüpten koy bakalım, cüpten. Cüpten aşağıya, cüpten. İsa Palvan, cüpten. Lan var attım gel aytkanım bana. Ya kaça verler ya, jaş ballar. Hadi at öyle de.
Çoban Bey'de. Gör aytkanlar kalsın atlar. Attın kılı türü жүрет, ha? Kanaldan al, aç. At жылып жайылганда көптүгү билинип атат, Hazır 10 yığılıp su soğunup yoktayızдағы тұрғында. Бірақ дағы айтам, bizde kapalmayız. Айтты, мүмкіншілік берді. Еркекше қылан дедік. Мен дағы айтам, егер мен қорғанды мен қаласаң тұросқа сал дедім. Бұл елдіке. Ошан үшін тура жұмыстар арып су суыны бергілі. Су суыны бәллерден туа байлы. Бер. Bunu birinci özünün öğren tuğlanlardan... Şunu bekar kıltağızda şunu toktop kıltatta qara tartip buzup. Özü şu jeyip bolup oturunan mınдай çoğun ulaqtar toktop şu barıp alaman ulaqtın жоқ olusunu alıp kelet da. Tüvül işlerçi tüvü alıp kelet. Çapпай кал, мамлекет тагы кысат да тüvü салат. Бүттü ulaq. Бүттü точно. Көпшілік ошол күштілік кеңеш салған. Аз бы, көп бы алып қойылды. Açıdan gelген Асараға келмейсіз бе? Бөлім болады енді. Су-суға бөлек таратады.